King Ciudad Angeles, nakapya ing metong menor de edad, amig komentong bomb threat ing social media. Ay din balita. King Ciudad ning Angeles, arestado ya ing meto nga menor de edad na netizen, kay bat ning kayang online comment amig dulot alarma at bomb threat panic, King Ciudad. Delaing amanwang menor de edad, King Angeles City Hall, kaya bereng kayang pengari, reng social worker, ibat King City Social Welfare and Development Office at meto nga tubod, ibat King Public Attorney's Office o PAO. Agpang kang Councilor Attorney Jessel Dayrit, chairperson ng Committee on Peace and Order, bistamat menor de edad jay sangkot, pamurin mga intuliran na ligtas ning makibatan, lalam ning batas. Agpang kang Dayrit, may pailalam niya pamurin ning anak kang rehabilitasyon, lalam dareng programa ng gobyerno para kareng juvenile offenders. Agpang king Presidential Decree number 1727, ninuman asadyang gawa o magpakalata maling impormasyon dikil king bomba kabilang na king social media, malyaring masukul hanggang 5 banwa at mamayaran hanggang 40,000 pesos o parehong parusa aalang piyansa. Agpang naman kang Police Colonel Joselito Villarosa Jr., hepe ng Angeles City Police Office o ACPO, malyari la namang makibatan reng pengari nung apatunayang mipaboren niya ing karelang anak king gustong gabi. Ing serye ning bomb threats kareng may nga labasang tuminggo, megdulot takot at kapigaganakan, ameging sangka ning suspension ning klase. Pasibayo ng dinikdik Mayor John Lazatin na seryoso ya ing city government, karas king kimut kareng makanining klase ning threat. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.